Assalamualaikum dan salam olahraga. Berikut pembagian pot AFC Cup Zona ASEAN 2023. Ya, fly! Pot 1. Haipong FC, Dinamik Hercebu FC, Terengganu FC. Pot 2. MacArthur FC, Hougang United, Bali United. Pot 3. Sun United FC, Stadion Laguna FC, Sabah FC. Pot 4. Central Coast Mariners, Phnom Penh Crown FC, PSM Makassar. Ya, fly! Berikut pembagian grup AFC Cup Zona ASEAN 2023. Grup F. Dinamik Hercebu FC, MacArthur FC, Sun United FC, Phnom Penh Crown FC. Grup G. Terengganu FC, Bali United, Stadion Laguna FC, Central Coast Mariners. Grup H. Haipong FC, Hougang United, Sabah FC, PSM Makassar. Terima kasih untuk pecinta bola, jangan lupa subscribe channel ini. Mohon masukan dan bantuannya agar channel ini tetap berkembang. Salam olahraga.